Don't want peace. I want problems always. He tried it. Jakunuka sherifu Babarira Babarira Oh yeah Jakunuka sherifu Babarira Babarira Yeah Nanje sinje He tried it. De verdade eu sabia como teu marido não está. Afinal você pode me dar aquelas coisas que anima. De verdade? Não está mentira? Não está mentira. Meu coração pensar de ti todos os dias. Problema é assim mesmo. Teu marido é problema para mim. E você também. Você é problema para minha mulher. Mas agora, minha mulher saiu para trabalhar. Teu marido saiu para trabalhar. Ou agora pega, pode arranjar grávida. Você anima, sabia? Por quê? Você quando dormir com teu marido, eu estava atrás, estava fazendo anima você. Por quê? Eu sou bonita. Sim, muito bonita. Você ficar como brasiliano. Brasiliano, indiano, Bangladesh, Cabo Verde, qualquer sítio. Você, vamos comer. Senta, 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 pala, senta, pala, senta, pala, senta. Vamos fazer aquelas coisas. Sim. Quando passar e atrás da teu marido não tem problema? Sim. Não tem problema. Você pode me dar qualquer coisa. Sim. Agora tenho feliz. Meu coração está muito certo.
Quando chegar ali lá na cama, na cama lá. Quando chegar ali lá na cama, pode fazer isso. Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Não tem problema? Ok. Então, eu sou jovem, não sou madala, não sou vovô, sou homem. Então, vamos fazer. Você tem vergonha? Você tem vergonha porque você não pode ficar com vergonha. Vamos. Então, você quando te dá grávida, não diz para teu homem. Hã? É segredo. Vamos experimentar? Vamos. Vamos. Ok. Você anima, né? Não tem problema, teu marido não está? Sim. Hã? Sim. Eu te confio. Eu te confio, mas teu marido quando ficar na casa dele, eu dormir, pode me cortar a cabeça. Mas eu te confio. Vamos fazer. No. Oh, he tried it. Sharif, sou embrigada, mas eu não sou maluco. Não é maluco só, maluco muhire. Você é kawena. Ainda não cheguei? Ainda? Vamos. Eu estou cansado, pá. Estou a pedir para... Aonde? Aonde? Eu tenho fome. Tenho fome para aqui. Ainda. Falta um pouco. Um pouco para onde? 10 horas passou. Passou 10 horas, você está em brincadeira. Não tem cama aqui. Cama está onde? Você tem força. Tem força, não fica com problema. Assim mesmo. Assim. Dango vai. Bandeco baborindo. Só como vaca. Não há pessoa só. Anima. Anda cá. Deus é grande. Hã? Vamos fazer as coisas na casa de banho. Diaco nunca cheiro. No.
Para, pelo amor de Deus, cara. Bom dia, sabe? tugende ngusigasire usinzire nositara ngusanganire no mu museso gusubiza kwanza wanzite kushara urumva Desculpa, madame. Lembra aquele dia da casamento? Dufite inimba no mu mitima twiberaho nk'abazapfa
we don't care, we don't care. I'm sorry, abana b'i Kigali barihone gushaka ibisho sibyo dushyize imbere kamere zacu zatushyize ibisare papa na mama namwe mumbabarire umwanya mwatakaje ngo mumurere umwanya wanyu yabaye umucakara igiciro cy'imigani muri sagara ifata shuti z'ahantu hanze bifotoreza no kubihenze ntibitwereka kurenze bitwereka gukunda ibihenze izaga kweto n'agashati keza yemusuri washuriza teno kwemeza babakapo ese kuki tubaho ubuzima tutabasha no gusobanura ese ubwo kubaho nk'uko utari bizatumura mba mu buzima bigize ibiremwa by'umwijima dufite intimba no mu mitima twiberaho nk'abazapfejo we don't care, we don't care. byakunuka sherifu mbabarira oh yeah iminsi irindwi mu cyumweru ni myinshi duhanganye n'umwanzi satani kanyoko kabuno kanyoko ubundi badushakaho iki mu by'ukuri tabara nyagasani dukize uyu mwanzi ni ukuri igihe mpanganye n'iki kibazo cyo guheheta ni igihe kinini cyane ariko ndakwinginze kugira ngo woroshye buri wese umukuramo ibimurimo bibi uduhindure abantu beza cyane kugira ngo dukizwe tube abana bawe tube n'abagaragu bawe ni ukuri nibyo ndabigusaba kandi ndakwinginze Yesu Kristo urashoboye kandi ufite imbaraga ni ukuri twe turi intwari turi n'abagabo turi abasirikare bawe ngwino dufatira ngwino dukize kandi nadufashe kuko nawe urashoboye turi abasirikare afande ni ukuri sinkubeshye satani turamwiboneye n'amaso yacu turamwiboneye uretse babandi ureke bariya bamuvuga bakanamwigisha cyangwa bakamuvuga mu bindi buryo bataramubona twamwiboneye afande twamwiboneye n'ukuri twamwiboneye kandi sinkubeshye ndakubwiza ukuri satani ndamwiboneye n'amaso yanjye yambaye string yambaye kora yambaye mini ndetse n'ikigaragaza yuko byari byo imbere ya hiwe hariya hari hasi umukara namwiboneye n'amaso yanjye bakuri babandi bamuvuga bataramubona njye namubonye bose urimo urajijisha kamite ntabwo gihe wandijisha muri ubu buryo wowe urashaka kumfandarika sha ugomba kumbwira neza iyo shitani aho uyibonye nayibonye uko yasaga ibara ryayo nayibonye afande niko sha iyo mana usenga uteruye umukobwa irisha mu buhe bwatsi ikamwa nande sha nta soni we mwari mu mayereko ikibazo afande nukuri njye ngiye kuvoma umugabo none iki kigabo kiravuga ngo kigiye nanjye kuvoma nako ngiye kuvoma amazi ku iriba none iki kigabo nacyo kiza kiri muri cyo kinanyomeka
Sasa rero umbwiye ko ubonye shitani. Reka nze nguhamagarire shitani nkuru. Iyo yindi yo byayo ntabwo nzi uko ikora ariko reka nguhamagare iyo nabonye. Yes sir. Karikenjagaro wachi sikisi 00. Yes sir. Hello. Hano muri Zamburi. Muri Zamburi 05. Wachi. Yes sir. Mani gira neza. I want problems always. Abasirikare ndabona banteye rwose. Mana we gira neza n'ukuri. Tabara mana, tabara umugaragu wawe. Mana we uyu musherifu ndamuzi n'ukuri yishe benshi mana kuko gira neza ndakwinginze nmushyira ku gitabo. Nawe uzamucira urubanza kuko yishe benshi ndabizi mana gira neza we ntabana nanjye muko watabaye Goriyati. Sherifu rwose. Ndabizi nta mbabazi nta n'impuhwe wigeze ugira mu buzima bwawe. Ndakwinginze kugira ngo umubarire ndetse no kugira ngo mwameze yuko ndi gusaba imbabazi. Ibyaha byose ndabyemeye. Uzi ko ari njye wishe Yesu uretse ko narabigize ibanga. Ni njye wishe Yesu yewe n'abarazaro kugira ngo bave hariya. Ni njye wari wabiteye nta nabishe. Ndakwinginze kugira ngo nyirire mu uyu munsi mbabare. Ngo byagenze bite? Ko wa sherifu. Ko twarimo turi gukora akazi gasanzwe k'umutekano. Ngiye kubona ngo iki kigabo kirimo kigigira uyu mwana w'umukobwa ariko cyariye bana kimeze nk'intare iriya yakiranye na Samusoni. Nibwo nazaga ndateshiranya cyawe ningeze ati narindi gusenga. Niyo mpamvu mbahamagaye ngo mumfashe iki kibazo afite. Aka kanya ikintu cyihutirwa cya mbere nuko tubanza kubumba gusuzuma uyu mukobwa tukamenya niba nta kibazo yagize. Bajya ku ruhande sha. Bajya ku ruhande. Nawe muri cyo. Sanga gusinzira ubudakanguka sha. Tegereza jana vuyi watu ndi isugi. Kambura ndeni. Tegereza jana vuyi watu ndi isugi. Jana vuyi watu ndi isugi. Mfasha wasura mu kazi se ko wari isugi nshaka kumugira insubirane. Sura mu kazi. Wankurikira? Gashwingi turashize none. Reka ngwire. Are you playing? What type of playing is this? I don't want peace. I want problems always. Reka ngwire nuze.
many times you did tell? Bande ndakubaza. Yes, way. Watu na mwige hiyo. Kibali ya. Hey! Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. N'uyu nguyu ni we. Ako uyu mugabo ashaka kubasamba. Mandaya. Turashize none. Hey! Oh God, not allowed to make it. Hey! Hey! Jesus Christ. Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. Turashize none. Hey! Oh God, not allowed to make it. Hey! Jesus Christ. Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. Do me way! Do me way! What? Do me way before I put. Are you mad or something? That guy. Mi ò ní sọ̀rọ̀ papa. Are you mad or something? Are you mad or something?
Don't want peace. I want problems always. Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. Yes, turashize none. Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Il est smoking. Il est taking What be this? Jesus.
God have mercy upon us. I'm not here, you speaking loud. As I'm not here, you speaking loud. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Murife, don't run! Hey! I know how to be like this. God have mercy upon us. It is smoky, boo. God have mercy upon us. It is smoky, boo. It is taking the air. What be this? What be this? What be this? Jesus. God have turashize none. Are you playing? What type of plane is this? I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. It is smoky, boo. It is taking the air. What be this? What be this? Jesus. God have mercy upon us. I'm not here, you speaking loud. As I'm not here, you speaking loud. Don't run! Murife, don't run! Hey! Aro. Yo man, the super happy. Ndarota cyangwa ni wowe cyangwa bana amadage nyitaba ku murongo kabisa ntabwo njya mfa kwiteza za Babyloni zose. Ya mvumo sirateguye man. Sirateguye kabisa. Oya ni Rwanda rwo kwa ministre ngiye kwa. Ntabwo dore satani. Aha! Mada ugiye kunsobanura nti nizere ko ntari kurota ibyo mbona ariko hasani uri kunyegereza umugore w'igicucu gusa umugabo se umugabo wawe ngiye wabonye nza kumuvana mu buriri muzana hanga muri dushe umugore w'ikigoryi gusa umugabo wawe ubundi se naguta mu buriri akaza kunkurikira nize muri dushe ubundi ureba he ubukana ureba he ukubabona inzobe gusa n'amizi niwe mbwira aka kagabo kose ngerigeze nkavana mu buriri bwawe ndaza ndakabura ngo kankurikire nanjye rigeze nkabura ngo kankurikire sheri ukuri urandenganya nicariye ku rubaraza ngiye kubona muri ambilanse iciyeho ndayikurikira njya kureba icyabaye nshiduka nkabaye gutya ukuri ntabwo mubeshya pe urabizi ndagukunda kugeza ubwo niyo nkurebye umukondo wanjye urasona ndagukunda ni mu Imana undotera abantu benshi
undutira burushete zo mu kabari, undutira igikoma cyo mu biryogo, undutira ibintu byose. I love you. Bakarafa kabiri kangahe uririmba gukira mu kabari y'umutima. Sobanura ukuntu utagiye kunsubiza gusa mugakora amafaranga. Bakarafa wibuka ko kino gipangu nakiguze amafaranga nakuri wacu. Sasa rero kutiyubaha kwawe. Sanga bano bapangayi ubatunge ngenge kukwirukana mu mutungo wacu n'uyu mugore ntaga ndangira mu gipangu uri kubyumva. Cyabona nakugiriye impuwe nka kwinjiza mu mitungo yiwacu ukitereka utangiye kujya unsuzuguza abantu bakora ko washyanawe ry'umugore unyogereza umugabo bona ngiye nta maboko ngira ibipangu bisa n'ibikiri kurata nta nisonere uzi ibipangu iwacu dufite mu rugo cyangwa nubona umuntu yaraje kubafasha mukagira ngo nuko umuntu aba yarabuze abana ibipangu bimeze nka biscuit ibingibi ni ibiki bibyondo se bifunguka n'ibi nta nisonere ibipangu bihenyemo umva wakugeza mu nzu zacu ngurebe muri etage we ko gasa gusa ajya gasa nk'umuntu uza y'inkoko ko kareba ko kaneza ani soni bipa we ninge nawe tu bipangu si ibiki uri kunkagije ibi byondo ntabwo uzazi iwacu tukwereke uzaza natwe tugucumbikire we uzaza tugucumbikira ikibazo nuko wagiye uzana iwacu no kujya muri toilette yacu kwiciraho bikakunanira kubera kwirwa wicaye kuri izi mbaho zawe nuko kwimana reka gukwiye hari gushya yarameze nka ambulance ntagari ya moshi igenda mu butaka ndazimije nsuka amazi yuzuye aho bureka bigende igenda kujya he garuka hanga nkwereke so nkangije akano kagabo kawe ko tubikora mu injiramo tubikora Don't want peace. I want problems always. Papa Biri? Binohan. Kaka kuvuga nawe. Buretse. Sikwenda kunta uruge ntago ejo bundi bakwishe. Babiri ngamuje kwishyuza. Ntabwo mamba biri yakuzana amafaranga. Kwenda kunta uruge. Babiri ntago jewe nje hano kwishyuza nje kugaha piriya. Uje kudake? Piriya fe? Nose twa amafaranga twaguhaye. Ibyo mbonye birandenze. Nshatse nana yabasubiza ariko nje mu buzima nakagasusu. Nase umuntu arabyuka agatekereza piriya cyangwa abatakatekoza bari mu. Ariko ubundi ngo bidakora bayigije. Oya mbamba papa rufata nzaka muri yanze ariko wambabare ko nashaka. Ndabizi ko ndi mabusha wawe. Ndabizi. Nyubaka cishwe n'utugiye. Papa rufata mahane ndayazi. Hano ni iwacu. Ejo bundi agutembagura byagenze bite? Wambabare ariko wamubwira. Ubwo se urumva uriya mugore wawe nta mbibuka yongeye n'amagambo maze kumubwira babarira di urabage wifashe rwose umva papa utagira ngo noneho hari imikino ndabona undeba ni kuwe ukagira ngo ugiye mama Rafati ndacyagira kuwe ndarira amarira ya nyuma nayarize igihe kigura kuzenga babura uri kumva ndagira ngo kumenyeshe unaha agaciro ko nakwinjije mu mitungo yanjye uri umusaza agenda umwana muto ntasoni ibi ni byo nyituye waba utareba unukirwe cyangwa uhumurirwe wamubonye nta kindi kintu cyo kuvugana nawe wibwiriza inzira yakuzanye nyine wongeye kumvugisha no murebe wirebe umva nawe madamu utasa kugira ijambo nari murenza uwo mutwe wahita uwusatuza ipanutuza uri kunyumva nizere ko utaza gusurutsa n'ubuzuru ubugambo uvugiye hariya rwose nakumvisha jewe mama Rafati nta muntu umenyera uri kunyumva nizere ko wabyumvishe we wahisemo iryo saza ryoherwa mva mada reka mubwire genda umusazi n'indera baranze
uri kubyumva neza ikimenyimenyi uze kugenda usacinge mu gitabo urebe ku murongo wa mbere wa kabiri wa gatatu n'ikindi kimenyimenyi mfiteyo n'igitanda uri kubyumva neza atansiyo ku muzigo wanjye ndavuna mada ushaka kunkanga ubusazi ntibujya bukanga amafaranga uzi kuri kuvugira muri salo yanjye uzi kutajya ugira uzi kusho yewe hanjegera y'akagore igimenyera we uko nanagukubita wowe ubwo busazi bukakuvamo nagutomeka ipasi mu mutwe none ugasabira rero ntasoni bana ngo karitigisa mu ntebe zanjye ashyano nakubwiye ngo uwo mutwe ndagusatuza ipanu nutuma mpaguruka uransobanukiwe ngo uri kwikangata gutyo ngo nuko ngo nicaye ngo iwawe ngo nagutiye umva mubwire mada uzatembere mu marimbi urebe abadogiteri barimo baje bashega n'ibishinge uri kumva uzareba icyo nabakoreye we uzagenda ureba amafoto yawe urebe icyo nabakoreye nawe nakujyanayo ugira paparafa urambabaje urampombesha icyambere n'ubundi kurabona byinshi byose rero naramaze kwishyura isaga ko nzatwaka gusa ari amafaranga barayansubiza ko n'ubundi rero ateguye kukurangiza tukaba tugiye gutandukana ariko barabivuze umunsi umugore akwisumuka aba akubise imbwa ubu nakwasamo paparafa nakwasa shiri humura sibyo wikange genda umudamu mwiza iyo wankundiye ndagukunda nkagutetesha ndanubahaye ariko nzira ikintu kimwe umugabo wigira imbwa ngiye iyo wigize imbwa rwose ngiye mama Rafati buriya na papa Rafati dupfuye ububwa ko burya umugore yakubise umugabo abakubise imbwa sheri nitugera mu cyumba uze kwikanga hari umubino uba ku musego ujya kumva ntiwikange ariko nuzana nawe nyine ukazana umugore iki sibyo sheri n'uyu papa Rafati twabanye apima metero ebyiri ariko uko iminsi yazaga agenda yongera ububwe ugenda umanuka gake dore asigaranye 130 umva ngo ndagukunda nawe ukazabuzana nzakumanura utare bureshya gutyo ariko ikiza kirimo ngiye kugutetesha iki gipangu cyose ni icyanjye so umupangayi mubaye Redbluejd ugiye kujya wishyuza zino nzu zose ariko ubundi ubundi ntacyo bajyanaga gusa reka mubwire ni umugabo ku isahani ariko mugurira kabiri kandi ikindi cyongeyeho witegure no kugura ipaki ya pampa kubera yuko aranaroka akanyagwa ndabikudembaye nk'umure wa mugore twara baro madamu utabona wakomeje gutonyanga ndaho ncecetse ntacyo uvuga ngo ugire ngo iyi ni watermelon ni ikore cyangwa ni igihaza you understand nanjye namaze gushira amanego nk'amaryo y'ihene narikebye ndibabaza ubu senje sibwo bwa mbere numvise inkuru nziza iturutse kwa rwo kwiriba hari undi munsi kabiri kangahe na nkubona wanitse matera mu gipangu abandi bose babona batazanika bahora batazanitse hari isoni reka nkubwize ukuri ngize amahirwe uyu muzigo nawe utsinde